Betila. Betila. Dilandi medega panane te magafanana yenyanga. Betila. Betila. Makwanya. Viokale. Di medega tumenang te fanana yenya. Yenya. Dilandi medega tumenen te la fanana yenyanga. Betila. 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 Dilandi medega panane te magafanana yenyanga. Betila. Sélection. Agua tu chukiri, agua tu cuenta, agua tu kutuka kumbanda Congo. Lulu kano kumbanda Congo. Nana shushu nanga kumbanda Congo. Yaya lefre malia kumbanda Congo. Nana yo mayengo. Lais mayasi lenga mambo. Jambote kenu kwa eno onto no kangu wa Kongo jantote la mono wa mwaneno mono wa lekeno mono wa kundeno mono wa tekolono Maria Masamba izidi yaka muna lumbu kya uno kya lumingu watu muna kaka indinge to yaki Kongo idina vo iluvene jambote kenu kwa eno onto no luta kutulanda ye kwandonga onto no isinga kutulanda okunima jambo tekeno matondo kwa mutambi utuvene diaka moyo utuvene diaka umaviji una luaka diaka mulumbu kya mat nzambi tutondele nzambi muna kutuvana diaka oluve lwakuiza moke na diaka mlinge takikongo mulumbu kya uno mwamukimbuka ketu ya malongi maki Facebook tabi twinina munankubu ya Kikongo Talk Show mwamuna tutilanga idinavo jambo tekeno over vavantan sanda kalanga mono mosiko uno pengine na diaka yende nzambe moke na yani muna ndingeto ya Kikongo idinavo lubake kunda yenu lwafuanda lubake kunda lwakosoka lubake kunda lwafonga konso unakaka lufofelanga kunazunga keno lubaka kata ikunda yenu luiza mpasipo luiza vuanda lwatuma landa moko ketu muna ndinga ya Kikongo tumwanyi nanya entangu mujamuja watu muna kaka ndingeto ya Kikongo iwa unakikilu kifwanu kino unantoma zolango vovavo Kiaku kyangani Kongo dingeto Kongo idinga ya tusisila akulu beto idinavu yena onto na Kongo konto vana fululu inina du landanga moko yeto ya dinga ya Kikongo ingeta dondele kikilu kwa yena onto no luna ekintu adikala yeto kwa idinavu tete to antika moko yeto neto fava tumoke na unu ovo onto adiambu tumoke na unu utadidifo kikita nti yamputu ma idiambu jojo tumoke na unu kikita kuwa kunti yamputu ya jojo tumoke na unu lumbu idinavu ina mono mosiku panu mvovo wa mbutame asivo yani mosika disunzula kwani kavupe nkumbwani kavupa kukikalanga kadisunzula mpasipo twantika moko ketu twazibula nzila moko ketu pasipo twantika twakota kikilungu nankatika moko ketu kya lumbu kya unu kyambote kyaku mwankazi Kyambote ngiye mpangia me Maria Masamba mono kumbwame Manuel Mantisa donc kwa falansa kuizingilanga
mais de 23 anos, kuna Angola ngina evate diama idamba, kuna Masinji, Uige, bom, província de Uige. Bom, com a França, uau, mono ngindinanga nginde nketu ama kumbwani Lena Afonso, ngine ana tano, ana akolelikala, kwa amana utukila, awane na mafalansa, na pedia Angolano. Landi sabo makulu tumoki na kwako. Nge wange unia kuna makusa wao. Nge lamba, nge evana zozinanga. Pergunta, vou miama, nge wao nge kumvana pergunta mwani kala. Wakia uki Kongo peke baba kana nge wao una vava bosito malongo wadiaka ya. Jamvimo otu vova kia fioti. E kwako ya ufalansa ka ya português tazan kaka ntumona ato inanga conterano ntumona peo ato inanga cabo-verdiano santomista brasileiro português mwene vova tukwenda vovilingi ki Congo mas uau mvimba uau mono tuki kuna salo mono vovelemo ndeti kuiza mvimba ya vova jambo mamu mvimba ki Congo kieto yetu tuvova ki Congo kieto kunima kitavutuka mas ki Congo kitavutuka kunima ko yetu watu tuvuva ki Congo tuvutu kidi kuna manima kala mvimba yetu tufetikela mo kikulu kietu tokela yo watu mvimbele ona ingindo mu samona eyo education tuvananga mo malongi tuvana muna ki Congo kwana yetu landila tokela mvimba kikulu kya vuata mvimba kini na tona zetu ingindu zetu kala ki Congo zetu tuvuva nze dingala nze francês, nze português, moi mono ivovanga, moni nanga yetu wao nze yetu tumonanga tsoni, muna vova ki Congo. Wa ki Congo ndinga imosi yo yini na mvimba histoire ya nene. Histoire yo tubongela muna ki Congo nze mbote histoire muna ki Congo kini Savo. Savo, mwani kala savo kia yingi kina muna ndinga ki Congo. Waye tuwa tufitivanga yoyo muna promouvoir kio ki Congo. Tuafiti baka mvima zongolo za vovanga mu ki Congo. Inge takikilu tutondele munatoma kudisunzula. Tuyangalele nanga mpendonga onto neita kutulanda batomine bakisa vo manovo vele unotomene kudisunzulu ila tutondele kikilu mpasi voto akota muna antwa diambu dituneto vava ovo moko kituneto vava tuvovela makinkita kwa kumfutu kinavo ongeye kumfutu wina kuntiza kinzenza wina mono mpe kuntiza kinzenza gina yendonga mpediaka ikutulandanga kunti za kinzenza mpe bena tuzeo kalavo katuka kuna ntiaku wenda kuna ntiankaka mambo pasi ntete makalanga nangia ntikilo pasi mekalanga tamuzankaka ndinga inaluvovanga kuna ntieno ye kuna nti ino kuenda ndinga kazafuana nako longa ntete o longoka kwange winina kala mvumya yingi kunti za kinzenza kumputu nkiamvovo ovo wei olenda kutuvovesa umuntu botu kili kuna vatadietu kuna ntietu wizidi kunti za kinzenza wei kafeteki antikila uluzingi. Bon, ani tuenda muna mamu makikita ekia ukikita bon ani tu kili kuna Angola wao wizidi zoti zidi nanga nze za kuna putu nze mbote mutu ndio wakulutuka kuna nzwani ndio utavaika kuenda kunzo yankaka ko kuenda kuna vata yankaka fetikela yengindu yetona wamono ndwe kumudia vata kipila ndende ebakila nzimbo una sadisa enkangu o vata diama damu yetu emamu tukela mao mayingia mao makela nga katulenda nga mvimba baka yo ndambu yini nanga ke responsabilidade yetu mvimba yetu mosi landila yaki
landela mo ma decisão tu bakanga jambo wao lweki moyo chi iwe kutukela kwa kundinga kulenda yovovako mas ya o comércio ndinga zakulu mutsi ani mvima muna comércio ndinga zakulu vovazo waya o comércio wange fititala wake ofulweke kisalwa lendivanga kyo lendivanga la comércio wa ni mona ki mono salo kilendi kyo vanga ko jambo ya salo ina kwako mu comércio kilenda yoko wa unde disumba kwa mezo produto aboki lange exotique sumbi di produto mas já mona wa muna produto fitikela dia mongolo wao landi sala o que la gestão quiser como na Congo gestion ce qui pila boki di la quiser yo wa ni kela mongolo wao muvanga mo ezo cálculo zakulu tomele zo vanga wao baki dizongindu zile nikela mvima za mbote ale wele wao munavanga comércio munavanga comércio nze mono wao empresa bom dibundu ko wa mu Congo empresa ki we kututulenda yobokelela vo inkumbo kutuita yo wawe dibundu dibundu mama manjambe mamana mama momo mama kisalo momo tulenda yenkumbo kutuita vila kana kanti vovela kaka voyisiki kuti vovela andu vova mbalo na dingala we muna français j'ai des compagnies ndavo vela kaka nanga bantu beta bakisa kadi ambuko wao tushawa ya Kikongo bo itumana kyo sangisa bon wao mono oya vanganga empresa wakele muna 2010 muna 2010 wa muna 2010 engindu vo ya bakilazo damu kwa putu muna mvua mafunda mole ye kumi mafunda mole ye kumi muna mafunda mole kumi wao wa mono tuka ya lwa kila kwa putu kwa atu ya kivatilanga elandila wao monanga ke ya salu ya ivanga wao mumona ngini nanga mbongo pila zitakotila mumona ngini na mambo pila metakotila wa mono wa mvovele wao mono kipila ndini vanga wao ya bakanzimu nze ndio muntu wako ko yonzo ya ndio muntu ngitavatila ibaka jongi mbwa mbele wao vanga mo mambo makulu mafiti kundata muyonzila muna kriara muna kriara empresa wao otomeki muna tuadisa tulenda kubilanga kama mnatuadisa empatu wako kadi empatu ya aina hii hapo kadi ambuko empatu wako mnatuadisa empatu wako wao wakelele jamu mvimba mama yinga ya wana na mao jamu mama vitamini nanga kie myaunsi kungolo mini nanga watu azei myonsi kumvimba azedi la pe atwa yinga na mono mvimba ndimu za yinga mo 2000 evova kele lenge yonzo vova kele lenge ya pat ya viadiamo ya vova kele zego kini pila mvima yoyo vova kele le boutique diama vova kele la via oya bakili vo wao umwaka kwako ndio juifu wa tekeleyo muna bon etaluka tule ndizo vova kwa ndio juifu wa tekeleyo wao elandila woka tekeleyo wao yani wao kuna chambre muna suku dia commerce problema kakele zao wamo problema muno samona wao kimo mambo ma empresa kwa pila makanga lalamo kizemo ko makupana mvima pasi za yingi muoneka na muto wizli kaka mambo tuta momona wao yiza wa moni mvene nzingu za yingi mvana edwaka wao kwa yani stadu ukembe wao ndio ya empresa yo kwa luyalwa ya empresa baki mambo mayingi na mao mambo moe na mafuka ena zao osha wanibaka ya empresa efuka pi 10 kwange
mwene kikita wawa ani kikita vanga ani ngemusi ani vanga ekyo kininanga kisalo impresa yavuvulaka impresa we ani vanga impresa ko fetikela mvima muntu ndio fetilandila tete mvima mama ma administration ani toma mulandila ani toma landila mo mama luyalu wawo toma voice mo mama luyalu moma kuiza kuna nima wawo ngemosi wawo engemosi anikela wa muntu mosi kipila zoli le vangi la commerce diambo mono ya vanga mo mama kulumbene legalizara mo mama commerce munankanda myalu ya mambo makulu tomene mo vanga ale ekuiza wawo mono wangi yindula wawo kipila ndendikedi la ndio muntu lendikela wawo mono wawo kiasa livanga kilendikela kaka ya vanga kaka ndombe fetikela wawo atuwa kula fetikuizanga kuwa salukiama kipila ndelivange ngizivanga wawo ukelanga landisa mamo mukelanga munanzo yo ya salukiama mbene tula meme wo ukelanga kulere muna kikongo pilakanipe mbene tula zo kulere zininanga ki ndio muntu yani kulule ni kuiza kunanzo amakale ni vova kaka ko kyakima kya muntu wa africano muntu angolano ale ekuiza wao esalumvima kitomene mata mvimba mwene kana luwaka vai vuandanga anilu yuvula ka manuma nsisa muntu yani kulunzei stari kutumvima stari za yinge ya zenga tsuki za yinge mvimba za yinge stari loko nze icone tutomeneza yana Mbappe tukutomeneza yana Claude Makélélé atwa yinge nzayene wa Mosala ya usalu kwa putu kwa commerce kwa putu ukukela ngefitikela kaka ye tona yengindo ani tula mvima ki ngina vava kya kisalu kya mangudiama sediama bana pangizama batadiama mene tula mo mama akulu ezotona wa fitikela ni novora izibulanga fitikela 9 horas ani za 9 horas kanga fitikela za 9 horas majua mukanga kama kela kwa ni problema kwa mundele lendikanga kwa uli nanga emosi patu yange emosi lendikanga yo tanzolo majua tangu ya zibu fitikela ndio muntu fitikela mbimengi ndio etona damu yani mundele kazola ko ke unu wiji divena vyadi yako enge utudi di munaora ke munaora 10 yizibula enge luweko wa munaora 10 kumuno yaye 13 yanano zibulanga ngekwa zibudiko kuzibudiko mwelekala waukela wawu momambo mambi wawu akala mokwenda vovid muna nwaye matu ale engepe saluki yako ayatirikyo mona wawu kiambi mwelekala ingeta tutondele kikilo munatoma kutusasila wei vo muntu ozolele vanga mpatwani voi wa unatufute vovela muna kikongo ozolele vanga mpatwani ozolele kudivangila vyadiani wei kafete diatila wei kafete vangila mamu pasibo vyadiani dienda okuntwala kadi sukidi mu nzilako idinavo tunakakavava muna ntwadiambu dieto tutamoke neno kinkita kwaku mputo kadi tuzeovo kinkita kya yeto kuna ntizeto ye kinkita kya kwaku ntiza mputu nswaswa ni kikilu yangolo yinavo kadi kuna ntizeto olenda baka kanimeza makumankato tudilivana ntwala kelo ya kanza la kyaku oyantikili mpe kwa koteka kanti wakuntiza mputu ke wawunako maonzo no fete landi la kikilu muna diambu dimosi munanzo zalu yalu mpasibo watoma diatisa ekinkita kyaku muna wolo siezitu waonzo idina volenda kutuvovisa nkiamambu mana mampita la kanovo mampasi wa na mau muna kinkita kyaku kina maya antika
kanti umambo mama na maonzo no kanana voko malwa kila mnazingu kanti wakulula mokoko wazangula kako moko onwene mpe olweke ate ba lombo kya unu lenda kutuvovesa Panya Maria. Bon, muna comércio, muna vanga que o que kita wao. Ani complicação una zao. Muna ndinga ya comércio, zeko muna kikongo kipila de niveau vila. Diambo muna comércio tukelanga ye gestion. E o gestion tukela wao ye benefício, ye interesse. Wamo kikongo kizenge kipila mvima de niveau vila wao. Koko kuna ndambu enki kuzevova komuna kiko kiadiambu kulendele vova komuna kiko Luta. En luta ouais intérêt quoi bénéfice une luta luta yole yininanga bénéfice intérêt bénéfice luta intérêt tulenda uvovela ndandu bon mamvi malongi mambote bon wa muna landila en luta ye ndandu wa ukela por exemplo quoi muna gestion ngitavovela gestion c'est-à-dire ukela sumbi di yima utsumbi di ukela ezozidi nanga machini mavangila kisalo kyabo bono wande ditula wa ongina wawo ekia vya diama nsibudi wawo bon tsumbi di wawo ekyo kidinanga comment on yaye fonds de commerce yeto fonds de commerce kipila tuboki dilai fonds de commerce tulenda ukufovelavo ngiantikilwa kinkita ngiantikilwa kinkita wao nge mana Maria ngiantikilwa kinkita wao ma fonds de commerce mwene kwa ukikela ongizidi mbaki divo vininanga evo boutique mbaki di boutique wayulwa kanika mono mvengi dio boutique kamono tudi dio enseigne kamono tudi dio yima yako lumuna kyoko olwa ka wao futi di nzimbu futa nzimbu wa mama mole makelanga nze kwa falansa wao o ikiwa bokilanga pas de porte ou ikiwa bokilanga faux de commerce et pas de porte mutu blomba kyo yani fumonzo yoyo edio boutique lugari wao ani yani wao ni yani yeno awole yani ukakulomba fond de commerce iko ukakulomba wa pas de porte mwene kala wani anumvana pas de porte fiti toma myosonika lokele nkanda nyomita provara ke ngenzonzimo mvene mujamudi amde ya pile fond de commerce ukela nga fundo do commerce en português acho fond de commerce ukela wao monongizdiwa por exemplo que salão de beleza dinzolele ndio mtu wakile vata monsalo de beleza yani wao ukakutekila wao ekyoka kutekila wao cliente otuka muna France fond de commerce yani cliente zani kakutekila mon cliente kakutekila wao zilendikela muna mafunda matatu yetano mafunda matano mafunda no maneni kwa kuna mtuala naandila kila ya yokyo fulu mwene kata diamuda titijodu majwao fitikela fitilandila wao kisuku dio kuendila ngei diamu masuku mamole makela muna commerce kwako chambre de métier et chambre de commerce wao ani ukela wao nze ana ketu ana yakala zenga tsuki yo akanga tsuki fitikwenda kuna chambre de commerce chambre de métier wele kwana wao mokene kwana kuna suku dia salu kuna suku dia salu wele kuna suku dia salu chambre de métier
mene vanga wa umo mininanga ke mono sha wa fulumbaki de endereço yau yai ya endereço wa mono kia salu kala vanga ke apila ya wa bosa kulomba enkanda mio mininanga mo landi sama mio salu kyo vanga ani diploma kulomba lombele di diploma ani kyo salu por exemplo kwa Europe ou kwa France ka yininanga kuna Afrika ka yininanga aveni wa mio mininanga sisu lendi respeitar wa mi sisu wa no respeitar sisu man ka lendi ku kamba bon dia amo lendi do vanga mas dia ku lendi do vanga yo landi sila ki usalo ki akutoma vanga wa pangize kwa mambo mayingia akela mawo yani keza kaka tazo anika baka kwa nika fulu kutanika yendio uninanga fumonzo umveni wao kyo bayi bayi wa kipila vovilaki jamu yani fumonzo wa bayi ka kuvana kyo bayi kifeti soni kwa wao 369 369 que significa que o bayi comercial wa que o bayi wao kikela wa kuvana wao elusadi suda kela ke lumu que o vai ka muna yonzo ya ndio muntu lugare lendi que o teka wao teka wao que aboki langa fond de commerce mas wao landisela eto africano yenkangwa ngole yo atupikaza ya momambo kwanika baka ka fulu wele kuna chambre de commerce tazozo que o salo que na vanga kaleni kwenda kuna chambre de commerce ko feti kwenda kuna chambre de métier walumbu watu a controlaranga salu wakuiza wakuna nzwani wao wakunloma mionkanda ya utamona salu vanga nga kyankaka mashko wo wavangila resistu mambo mankaka monika mambo di wao mwene mambo lendi waza na mao mas mono wao landisa mamo mama akulu jam vima moni toma kelanga kizolanga complication ko mona kizolanga vima mama ma jota kana Matoka mambo mama nkakala kan. Mono wao landisa mamo wakele vimba oya waza na ya mama yinga ya bakanga advogado ama yewuni nginina yani futa ikonfutanga nginina dia super comptable futa ikonfutanga mona meji wa wakela ngake mono nkanda nimbaka nkanda myo mikela mestado nkanda myo myakulu ale ndete kwa na vengi problema ikela wa yetu africano yetu ndombi mambo tukela mambo toma kwa baka nzimbu zako mwene ukabaki nzimbu zako kazolele kufuta ko futa kazolele futa luyalo ko kwa luyalo tazan kaka kutumufuta kwani kena kwa luyalo mas o problema mambo makela vovo wao yani luyalo ekipila kakufutisila nzimbu yani luyalo nze utuninanga mu 2022 tuninanga wapaku watu futa pakutufuta waza ano 2021 mwene zomvuza vyokele wazo paku zamvuza vyokele wao ezo declaração moni ya vanganga izo yani stade wazika vanga la kalkula zani ale mono wapfutidi wao munafuta wao ani ya boutique lugara yo feti futa taxe foncière feti futa assurance feti futa wao kelanga ni mwana kisaluna yani feti futa RSI yo ikelanga assurance ye retiro mwene landisina mama kulu wao wao kwa peputu wao watu eninanga mivimyo atomeniza ya mvimaleya atwikidi wao nkanda atomeniza ya emionsiku atwikidi mvima nkanda pe utomene umona mvima myankanda kuna trésor ya France mitukidi majinge wao ni kuzemo mambo ko futidi pe mwene pila yibilanga diaka mono wao yapanga zo kalukulu za kulwa mbwenemo kilendi kela ya pila kodiambu endinga pe muna yo tempo mvimba mubakisa kwa kuninanga masi mamanka kutatoma mubakisa mwene kala yumoto ya vangidi ngolo muna kuenda muna skola za Faransa toma baka zo ngangu za ndinga zao damu ya ndinga le ndio vova kyambo mas mutoma yo
mutoma yo bakisa visa kikilu mama kaka mwene kali iwo ya bakanga mbakidiwa wa advogado mbakidi yani comptable wanze nanye nganga wa vyadiama mona ni mbaka ani mbaka myonkanda kaka natini yani wo ukelanga wabila kipila ndenivo vila bila bila porque muna ngonde ya tete ya mvula ya ngonde ya zole ngonde ya tatu kwa falanso tuvanga bila wabila kipila wa muna kikonge mana Maria yoyo watulenda vovela vo konto kwa oyantikidi muna ngonde ya yantete ate kuna ngonde ya tukonda mani sinange mvula ovangidiwa ovuende wa ovangidiwa yantikide tala nkikya kota nkikya vaika nkyaluta mbaki kewako kawauko ya ubila ukela declaration mwene wao eyo bila mununkanda myakulu ezo nzimbu za kota muna vyadiama ezo nzimbu za vaika muna vyadiama wetu kwa un centimo muno wafeti mfana yumfetikela myasoni kwa munankanda ale mbaki dimi wao feti nata nkanda myakulu mya banku mya mono myakulu vima myunkanda myakulu ndetimi wao kuna super comptable super comptable yani wao ivanga calculus jambo izo calcu kavanga wakatulini vanga mambo mukivangi dikakako antuvanga eru mono tufuti nzindu za nyingi antuvanga pe eru diaka lete dani kamona diaka yani luyalo aniko mona ki tuvuna tumvuni ale woka batsa wa luyalo vuna tumvuni ale uzi murtara diaka mwene kala wa momambo mavanga mamuna ngonde ya tete ya zole ya yo ya tatu mwene yo tubokilanga ila wa yani comptable wao okamana vanga zo calcul zako wele muna logiciel kizeko kin logiciel mo yo ya trésor ya France kote se mukwana wao ka kotsa mukwana wao awa atale yesirete yako yo numero ya matricula ya impresa yako atadi ndio mwana matisa embongo ka declarare yembongo zo za kote embongo zo za vaikide mambo ka vengi mama awatomene tala wao wazombongo wao za kiedika vuna kavuni no kavuni niko ani kuvuni ni kwale akembe wao kadiambu mama tomene kwani luta mwene kala pila makedi lang majumvima muna kela ye idiauva ukela kanginu ka etona ani ngindu za kuna zao ndiamo problema ikela ngobaki dinzimbo por exemplo supuyamos baki di mafunda 10 ewa kwa France tazo muna mafunda 10 yani estado wa feti kubaka 60% wayo 60% nge wasele 40% mo 40% wa feti futa dia mambo manka kanzo maza makalu mama yinga kipila lendivanga nenda mwene kala imama mambo nge tia Maria yuwa kwani wo idina vo munampova zako ndendivo vavo vo muntu ozalele kikilu kavanga empatwani yani mosi kafeti toma kudifimpa katoma kuditala vo walenda kikilu kena munavanga maonzo no muna siku kikilu myalu yalu vo kunina kikilu walenda ko kyambote kyaku Paulina Miguel Paka vokine na kwikulu walenda ko kevenaka ni mfunuko munakwenda sala empatu yange mosi ovo kinkita kyange mosi yamdanki luyalo kikilu landi la ketoma landi la inako vongase yeto unanchi zeto utatekela kwa kuvana mwelo anzo ufuta kwa kumpelu yalo kuluyalo mpeke kuiza kanti kunti zamputu mambo kilankaka mekalanga tufute landi la kikilu mambo muna malembe muna nzo za onso no za luyalo
wow diamu diaka kampe diaka hapo tulenda vovela ngako kumfutu vo muntu ndecho vangidi ikinkita kyani kya madia bima byadia ina wantu kalendi kuza sumba ntangu zanka kabyala ambo akala ovo byankunzu ngako akuna oluyalo zeto malandi la kikilu batalavo elle ko yayi ina yakinu ntete munalumbu yani wantu balenda sumba balenda dia ovo kebeto malandi langa kwako ngase una mavatame tondele ko yingia muna baka envovo mana Maria mwene kwa putu bon landi sama mambo meninanga mu restaurante makela mvimba feti vova mais fácil muzibula restaurante que zibula e salão de beleza mais fácil mundiamu kijambo anituenda kuna salão de beleza ezo produto química ezo produto zininanga diambo salão de beleza risco za yinge zininanga muntu le esuki zilendi bua kwa nvima muna segundo suki zako zimene bua muntu me somalendi vimba zotsuki kaka produto tudo de conto muntu ya nani niti mene papa kama mbumambo mene kale wa restaurant diam mono ya luaka ngakuwako salukia tete diam o aquele mona 2002 e saluia aquele vanga restaurant jardinage e barber mas o restaurante problema uzike la kanizibula restaurant ako oike dilanga kakafeki kela mvima ndio muntu zolanga vimba hygiene ya yingi nge muntu fetikela mvomba proprio nze wao kwa Falansa kize kumuna tsizanka kwa Europa ku Belgique penze toma ko kwenda kwa Alemanya penze toma ko kwenda restaurant za yetu ndombi muzibuka zininanga za yingi mvimba mas wao problema kela nga restaurant ze yetu kwako yo yima ikela nga kai feti kota ko kwako kima yo nzam lansama lokola zongola za yuma yo yima yakulo awa monanga ke yo yima ilendi nata e maladi kwa moneka kazola yo mas muzibula vima restaurante kipela neni vovela mona kikongo é mais fácil muzibula restaurante e restaurante vima nizibula yo kutikela kwa ni yima ya teka ya tse uyimaga yo ya lamba mvimba emundele mvoma muzola eninanga mvimba edia yima yetu mono kutokukela kwako ezonkundi za mindele tazanka nke to feti kwa lambi la luku ye tsaki ye madezo bosimona pile etazono edia pardon edia otezodia majwano mvana ndungu yani mutu kumini mbwaki ze mutalozele maza matia mwene kana bazo yako wewe kwenda kubafani na hadi atendungu kumuntu ambotepo ya ubwaka bebwaka ngakadi badi bwakila kala bofu meno bweke bofu meno bweke pendi ndake ndungu mbeto mene bwaka diati yetu wao omono fiti vova kaka lansama yetu ana Congo ana Congo atua kola atua zolanga paka mwene kwa putu evata kwa ani vata anga kwa muntu pasi kwa yingi vima munatoma juda la família kuna mavata pasi za yingi por exemplo kwa França ewo kukelanga salário yo yinanga ya ndio muntu yinanga ke vata anga salário yinanga muna 1200 digital wanzo wa utazonzo yankaka wamona oya kelele vo veninanga boutique yama ko vo veninanga vata salukiama 1000 euros kunza dia landi la dia quase 1000 euros wani salu kwa muti vata wao 2000 deja vai kisa nge mutu kutadi di segurança ko kutadi di diako
kutadi diana wa kuenda kuna shikola kwa wana diaka fiti diaka muna shikola dianga yani mwana mosi diaka wa mais de 180 futa mwene kala ezo nzimbu zakulu yo moni nanga tuwa mumona ni nanga kuna mapatamento tazozo lendi lomba kimange ufova waki ne nzimbu kumaji awa mukumona ni nanga kinge nzimbu na zao tukwa nzimbu wa utubaki lazo mukalo kulazikela kele mwena amenezo tudi la kala machini yani stade zekwa nike inge talu 2000 baka mafunda mamole baka maji yani waboska kubaka wao 60% muna mafunda mamole mwoneka maji wao mu feti mvova mvima muna nkangu wetu wa ndombi muna nkangu afrikano wena kwako afeti kela mvima yo wa vova courage afeti kela courage muntu kulindi banga ko jamu ya commerce ni banga unina ku feti vanga feti baka yo inanga risco mvima bakiri risco mas yo risco baka wa feti kela responsabilidade ya kumvima muna ngingi tona zako mwoneka yani estado kwako le nivova kwako le nikela pfuka ya estado ani vova ka futa kwa mifuta ukakusha kwako mu prison mas o problema é que ela ndio muntu vunanga dia munge muntu una vata mu kisaluki yako mambo mayinga makuizanga kunima mambo mayinga zaya leiza yinga lei siku me yinga me dio vata zaya tazanka oye utukela ngamona a convidare kwa mere kipila de devolvila mu Kongo a convidare kwa mere epfuma vata convidare jambo dia kinzonzi landisila mama ma commerce baboga leze kuna kinzonzi landisa mama mambo meni nanga ma commerce muna vata diao ekipila lulendi o ma tourisme akuizanga watu nzenza kuizanga kwa mavata kipila lulendi kwa yambila kipila lulendi mokina mwene mama kondo api muna mavata metu eto mama makulu katulendi vova kaka konzambi eto mama makulu katulendi vova kaka João Lourenço majua wani João Lourenço nzambi kitavanga kimapo engeye wa utakutala engeye tutamokina kimambu tuvanga emoti mo mavata metu twatuka mwene kala yani Socrate ukavuvanga ki wa desire connais-toi de toi-même kizee kumuna Kikongo kipila ndiliyo traduire wa desire comme ya connais-toi de toi-même waye tu wao wagizaidi kiwilo ya mambo bobe mono mvovelo wa waye tu wao tufitikela ye responsabilidade munavanga mvima mambo mafiti soba etizetu kazilendi soba kaka como estado ko kamunina timo siko yo ya soba ke estado kamuto wa soba estado unina nganze munanzo yani papa ye mama moma longi avana anga kwana ana wao anenda maplikara ko ana wa vova mono ya kuma ya pila lansa mama longi moma papa ye mama majizongolo yani mwana katudidi enge yikimaka ka venge wao nani komono yayo pelesi muinda kaka wo uninanga mwana kipila kalini tomila waye tu watu izidi kwa pu tukela kaka twavatanga kaka kuna nima za tutwavatilanga kaka tukamboteko tufitikela yengolo zo vovake kia commerce ndeni kyo vanga ya mona kipila tulendi kuendela kipila kilendi sukila wao animona kulenda kyo kumaji osukisa kulendi kela ye pfuka ye stadu ko ani kuna kwa pfuka ye stadu ko unu kenge mbajwele kwako kusalukia muntu kyankaka yatikivata kwa kuna kwa problema majwa takela problema wao yanuka kanga wao yo yinanga evata salukiani evyediani ukumona kaka wao kumini yepfuka za yinge za yani luyalo walu yalo mbajwa kenge wao mwenenga la problema yina wao wayetu wao na mavatamento tuzole le tomisa etwika nzimu tuleni twika nzimu kwa pangi zetu majudo mvi madiambu dilendikela kyambote kipila wafiti katu kila ewo eni nanga muna buumbu wakela kaka vingila kaka tu eni na kuna putu avingila kaka stadu avingila kaka mama ku nada kwa falansa ni atu mvima kwa falansa kenina ye rikeza ko
majirikeze ya tete yetu wa tuvanga salukia momoko yetu wa tuvanga salukia moko mwene kala yuni nangene mono ngita lombe lake yetu kulutufitikela mvime yengolo za vanganga ezo zini nanga salukia yetu mabundu metu toma moki nanga mvima ndinga zetu kikuluki yetu muna makana metu nzembo te yetu tokumaya mamu mayinja muna ntu damu mono ya kelelenge luaka formation ya commerce ya vanganga mono mvimba uyakele dia mama nzambe pe ya longo kango mama ya nzambe ya longo kango luaka kuana mvima realidade ya mo mambo ma commerce mo longo ka mukukamba eni nanga kama fiti kwena nzila imosi mwen eyo pila wao la nisama yo impreza ma wao vaya moni nanga ke ya tsimvimba yanza pila itambu dilanga ya pila mvimba enza ya pila ikanga lilanga majua wani kunene impreza kwa mama kuleni mo Monaco mobaki sako kuleni mo mbaki sako ingeta ni mulene ngina vova wa ushawa ngini zanka kala mvima sifetikela kya mbote muna kikongo maji kikongo feti vitu kama vile vango kia yinga iwa una kikilo tutatoma bakisa empofu myankaka kadi kinavo endinga kikongo ketu toma yo vuva ngadi akako empofu myankaka vila mi vila kanti kinavo kiambote kiako kiambote mama Paulina Miguel paka idinavo empofu myankaka kiambote kiako tata Gonçalves Pedro kinavo iuna kaka tukala kuendela muna malembe kaka iuna tudiatila mvovo myankaka bosi mikala kuza vutuki idinavo tuna kaka vava muna moko keto vava nchansanda ngini na yo ngwankazi manu ivava tutamoke nina mbokeno zandinga ya kikongo kiambote kiambote mwene nkumbuko kanti kiambote kiako Almeida Samu Almeida Samu idina yuna kaka tutakwendela muna malebe ekikongo iwa unakadi omuntu mpoze maonzo no kena kovava nchantango dimosi tu kwenda longo kini mono ngita longa mono mpengita longo ka iwa una kaka tu kala diatila dina votuna kaka vava nchansanda vava tuta mokenina yo mpangyame eyo mbutame manu masisa idina vo ivava vatuina tuta mokenina mama tadilivo kinkita kwaku mputu yeno lunena kwa kumputu za Fransa mono ngine na kumputu ya Brazili banka kabene na kumputu ya Londres kumputu ya Portugali kumputu kutu za ndambo yingi zina dinavo tutamoke neno vava yeno luta kutulanda lubakanga engangu nge winina ye tima yentatu avanga kinkita kyange mosi waziula mpe efulu kyange mosi mama mambo tutavovelo vava bakange dimosi mpasipo wakalakala yentemo wei mambo me vanga mena kesaka kakovo sumba kaka enzo yaina ukala tekela enzo ukala vangile salukiaku uvila kene kota munanzo ovo muna masuku malu yalo mpasipo wenda singikisa mambo mpasipo mbazi ukadi ye mambo kukadi mpe ye mfukako munanzo zalu yalo kanti tetempe vo kinkita ozoele sumba panamoko mamuntu usumbi kisumbiko teteza ya ntete ondio muntu ke vunina emfuka kwa luyalu vo kenena emfukako vo mfuka kenaza kwa luyalu mbote kutu kadimani sina emfuka zani kuna kwa luyalu mpasipo ngeyo wabaka esalo kyako muna kia kwa onso no kukadi ye mambo kuidina vutwini na kaka vava tuta moke na mama tadidi kinkita kwaku mbuta manu kizeko keti volenda kudikila diaka mama kaka mana matadidi kaka
kinkita okumputu wei muntu ovo wei vo wantu kikilu okala we kutumfite mfovela vo wantu kikilu okala vovana yao we kutumfite mfovela ovo mpolo ye mpolo kikilu ngeye kikilu utasala ye wantu ovo wantu banabeta kuiza kuna salu kyako we yifete kuba we kutube mfovela kikongo mpe mpasi kine we yofete kuba yambila boba kotele munanzo wako we yofete kuba yambidila ncha lose ovo ncha zizi fete kala kyao kanantwala amuntu ndinokotele munanzo wako asala vovo kwange yemi tondele kwa yinga Irma Maria bon et kwa falansa ukela nivanga esaluki yako kuna vyedi yako kuna konzo iko kela vyedi yako yo ikela sisu ya mabundu muna lei mvimba kayininanga kudendi yotula maji atonka kababana yonswako watule sintu ya mabundu munankati kwa njwa kwa sala maji atonka kama afrikano mabundu mankaka zeyutula diambo woni nanga espaço ekyo yanza la kidinanga kya ndonga kudendi tula yo sisu yinanga ko yange mosi do diambo eto ekimatu vila kana kwa yinga mabundu meninanga sisu ya yetu mosi kidendi yo nota ko vena kitano kya muntu ankakataza kakota como muna vyadiama kadini mokuiza kota ko diambo dia yo sisu ya mabundu dia zole mundele muntu mosu ninanga comportamento munagi Congo mfuka talanga okezi mbara ya tete kipila wanyambidi kipila lwa mokene kwa falansa mindele miakulwa kize kipila ndeni wovovila mu Kikongo muna France wa vovanga langage corporel yo pila mwene kala oshi vovani mwene mi mvovo mi anitu pila wa tuta mokini nze mono wa tuta mokini na ye Mana Maria mwene pila ngita moni na polo wako mono wa landisa mambo ya yekolanga kuna kipila lendi vanga gestion da empresa wa mono mvima ndeni vanga description de divova ke Mana Maria ya pila mambo mvima mona mvima mele pili mosi wa ni mundelo ka kelanga yo pila mvima unyambidi yo ikela mbala ya tete surtout muna mbala ya tete okezidi okakembe lusika mene yo pila inge vutu kide yo pila yo kumvutulila enge fetikela mvimba ya tensan donc yawo avovanga tu baka muna Kikongo seva uninanga majao muna seva wao seva pa yinga kela zao sourire rigoler nzembo tsambwa de zininanga muna tsambwa de zanka mu seva kazolele kwandio diambo mamanga ka sevele dio diambo kadin sepele kayanga dele dioko mwene kala wa mama kula no yekola wao muntu oketa kuiza landisa moweni nanga mindele oketa kuiza mambo makulu wao tala anika mona ka kipila unyambi di mvima kayambote okakwenda ufutili kwako peke mbote maji kukumona dia wenu kimba kibele wa nyambe kambote tomene kunyamba mundele yanu kazola watoma kunyamba wakela mvima ndio muntu ni nanga nze wo ukela nga Ngwa Maria mwene mambo mo katolika katuva Ngwa Maria manyi anikela yo pila mvimba Nkunda mwene kana mutoma yamba yo pila problema kasikela diamu dia tatu
dini nanga epila enge vuatanga mwene mundele mwene ko vuata kwako kaka ko vuata kaka muna 5% ani salwe le vava muna 5% muna Fransa mo atukamba yeto por exemplo munu wao ndi baka mwana kisalu oka kuiza wao leni vova kwako Fransa ipila imosivima ke Fransa ndi escola mas ndo muntu izi wao que toma vova Fransa mas e voata kwa nvima mbwene ke kwa muntu mosi responsável e yani pila yakulu kamoke ni ambote nvima yini nanga ndio ibaka ndio uninanga jamu yani okashao kyo zingu futuro zingu kya kisalu iwawe zingu landisa futuro empresa yani wao mona mvima ndio mvima imuntu neni baka ndio imuntu tuleni vata jamu atonka kumona muvova kina France mas okakuiza kuna kisalu esalu wakalena kyo vanga mwene kala mas momako maselu wao akelanga hygiene landisa no minanga sikumya kisalu myako ani momako mtomene muvanga mvima akutumindele wao nje kyo salmoni vanga teka produto exotique teka zo produzakulu zenga tsukiza mindele tu muno shawa kutu muno ma cliente mama mamindele mwene kala mamindele mas mujamu de kidiambu unu kia kumindele muna salon vima masala wani kenda ka muna salon de yetu ndombi ko kali sele okashavu vima sele momo mvima diambu yetu pile tu vangilanga landi salamuna escola etsukizetu yetu etsukizetu imaginerzia mwene kala watsukizetu ani toma zuzaya mvimba toma zovanga kyambote mvimba ezuza mindele é mais fácil por fazer mwene kala za utsukizao energia ya fiotikela mwene kala tu problema ikedi langa facilidade tukela yao jamu lani samato nkaka weni nanga ye mavya mao pe aningenda kuna mavya mao tazanga kumona mvimba kyo salo kina kunkotsila nzimbo mas utala wao makulu efuluka tula zo makina sujidade salite ya yinge yinanga yani mundela nikamona ka yopila au kwa maladi au mvimba momambo ani yopila kaka tini ni kwana okatina kashako ne yetu kuna vova kwani kwana kwa mbikuni na kavova kwani yopila mas kadeni kudinatina dia muntu mas wao ani mvimba momambo makulu ngetudi dimo kuna mtwala ali umona wao ani mvimba atu mona muntu mosi umaju natini atu atanu atu 10 atu yingi mwene kala ewa isalu yopilikedi langa melansa mono yakeli mono ikela muna salukiama mvimba mono yitina nga client mas wao client wao kipile ivangi langa ya mono mvimba ya mitu ya ditula mvimba muna conformidade ya mindele mono diamu dimosi ya vovanga Jean-Louis David muntu ndio unina ya repetition ya mwa falansa muna mama tsuki wao tsuki kwano zikedi langa zana fioti 18 euro zambuta zatu 30 euro waye tukuna ndombi tsuki talu ya mbute yana fioti 10 euro 15 euro talimoshi wamono wao ya yindula waya vanganga yayenanga kuna nani kuna formation wakama mvima kipila leni ku divane na luzitu muna salo kiapo mwene kadi pila yo feti vanga formation ya gestion ya empresa formation ya ngemosi formation kipila leni kodisi la empresa wa voveleki wo ukela nga rivalidade leni kela kwa vingilantete mbutamanu vingilantete alo vova kwa hasi twafokola kwe kujambo landisa vekutuka kela wao anikela efulu kutuka kela mvila kane wele vanga formation
anivanga formação basi wa vane zitu saluki yako anivanga formação kutudili zitu muna saluki yako ko makulu makuiza kuna nima kikela estado nada yani estado o zibu de empresa mvula ya tete kuiza muna controle administração, controle ya higiene, controle ya trabalho yako muna mvula ya tete yo ya zole ezidi yaka yo ya tatu akuiza anyamuna kaka wao ke mama kulunjima mu respectara mmenanga ukwa mona diako munituka wako anti kwa mona diako o akuiza nga controle nkanda mpede banga nkanda ikenye nkanda unamya kuvuidi awa muna nani ya kisalu muna estado muna luyalu aturi duwa muna lista ya verde muvova wako ndio mvimba mambo te mininanga majali muna lista ya mbwaki uninanga u ya dilala kizeke nikiko yo kore kikumbu kiboki da mkikongo. Halo halo tunakugwa halo tutagwa ngekuta kutu wako halo mavivi makungwa nkasi twande tuna mavimbi muna lendo kia tata ntando ngeye mpeko kwawe muna mavimbi tuna kwa Wani kanci da wanda injinan fekin ki daga mai salanga game da majamfin da mawazo miji wani tuba mambo da sun linda mila kuna joye linda mila ko ikiu ga mai rani kina bayan din kaje to in ka longin sa kwa na mun muna nge nga wa tangi kinki to ba kumputu kasi bakala mun akin puan daga ya mosi ka kala yiti mosi nana vo osa kala be kinki daga ni ke jambu da ke te ko kanji vo na ingolo yenju ye tima da sala wani mosi ko lendi be na kwa kumpo do ke kam na sala kyao nka malo mabano kuma bani no wantu de kini babano de kya moshkachi na be kala wa wantu na go be santu ko sa kan ajiki ta ko mujamu on pa ko ni za na fut ngalo ni sa bana na wantu ta ko tulande ko aya ingeta ngwankazi ndo andele utondele nanga ngwankazi manu sekavutula ekiuvu kyako zeko keti ngwankazi manu obaki sikikilo kiuvu kya ngwankazi ndo andele kitomene uwa kwa jambo endinga mvimba kwa ndangi kitomene uwa kibaki siku tuto jambo ngwidi ka watu na kapo vele nkya malongi olendivana kwa wantu bana bemona nga uonga wavanga ekinkita kya ya umosi jamdanki matu bevana nga kwa wantu voko akumputu mnavanga ekinkita kya ngemosi mpaku zingi befitanga we nkya malongi fete vana kwa wantu benena yeti majavanga ekinkita kya ya umosi kanti uonga bekalanga wa wa tomene bakisa wa tondele ko yinga pangyam bon pangyam mono malongi gande ni vanga diamo de tende ni vova muna commercio makela nze kizeko muna kikongo
vocação diambo ndo muntu ni nanga ye diambo dio di ni nanga vimba zeiki dia diambo ya pile yatikila ya pile isukisila kakela mvimba ye banga kwa yingia e banga muna kimutu kya yetu watu kwa mbote kukela diambo nge muntu ani kunena dia ye banga kumuna filosofia wavova ani nge muntu kunena dia ye banga kumikwa konze bulu kumininze bulu mas ko banga kwa kela ke kwa kela kuleni yati kadiambu dio dilendi soba zingu kyako ko banga vimani tula ko kwa tete kuleni lenda diambu di mosiko mono walongi ndeni vana kwa yani ko pangize kwa africano muntu vima feti tula ngolo wavatanga mu konta ya ngemosi munavata diako wavanga mo mambo meni na ngavimba ke madeni soba zingu kyako nge muntu fetikela ye mo mambo mafetikela mvimba ke yapila ndilivanga dia mumbaji zingu kyama kakilendi kela ko nze zingu kyo masemama kyo zingu kya makaka zama munu wanzolele wao aniyo ezo pasi zama semama 5% za kelele munu kilendi kele pasi de 110% ya pasi zama fetizo kulula wadi aka wana ako akuiza diaka na kele zongindu bosi mona wa mamu mafeti kwenda kuna ntuwada majua munakela kwa uonga jambo uonga vima nge mpangyama lanzaka mwa putu wao mono wa kwa falansa mvoende kunisi kwa ikela watu akula vanda avwandanga kwa falansa jambo yetu muna tempo tokelele kwa edia fata diadi endombi mvimba kuditanga ndo izengele wao ingeta tutondele kikilu muna mpova zako ngwankazi manu masisa tulweke kitu ekumfokolelo moko keto kyambo tekikele kansentango eto yi mene idinavo mpasi voto azenga kweto twafokola moko keto yivene dia kumfovo mpasi vo wavane mbote kwa wantu bana batulende kwa makanda maku mpasi vo twazenga kweto moko keto mfovo kwa ngewe bon kadi ambuko tondele kwa yingi tete matondo ma yingi kwa ngeye pangia me Maria masamba yani mosi papa kuto yani kuto papa mvima nzembo de ndolo kwa yingi diambo tama mvimba ya luta dia ndolo kwa yingi nge tata pounds lansama munankangu wa yingi mono diamde ndi vova kaka yetwa Congo tunina nze mike mambwa to telemina ko kimosi to le kila pe ko kimosi mas kipila tuleni telemina ko kimosi kipila tulendi le kila ko kimosi antukele yingindu za vanga promession ya ndinge yetu mono vima bon munavana mbote kwa ya wa unkangu wa akulu mono nkangu wama biológica oyeni nanga makongo akulu ya vene mbote mas wao questão yame yo saluluta vanga yeno ya mbote yinanga landi samo watu ankaka kutu mono feti vova wao mana Maria tu feti vanga ngake tu feti vova kwa watu afeti partagear kipila mu Kikongo afeti partagear mono kayana wala fiti yo vanga mvima diamu mono ngininanga ye page za yinga ngininanga ye Facebook ya ngininanga mais de 5000 pessoas page atwa yinga nina mu YouTube bon mu YouTube ka vova Kikongo mu YouTube ngininanga ye 13000 tade abonnés mwene kala fiti partazara yo pila mvima diamu anika tuna yo partazara anika tutayo vovisa kwa watu kike kuuna mambo malutanga makikulu kietu makikongo kietu kitule tulendikela mvima ye mambo pe male nata atu kwa mwene kala ezo yinginu ka nzola pana kwa yetu akulu na vava ingeta tufia ukidikikilu monompe yivene kikilu kiambote kiaku ye matondo
munatambudila emboke lwetu ya kuza moke na yumono nsanga ku madi ya masamba. Kwa yeno onto nompe lukele yetu kintwadi ye kwa yeno onto no lusinga kuza kutulanda okunima tutondele kikilu muna kala yetu kintwadi okava mpila o mpanjame manu masisa kavo vele voluka yananga esalo kya kitu salanga mpasivo ndinge twa kikongo ya vuatumuka ndinge twa kikongo yenda okuntwala idinavo venempe matondo kwa tata mpanzu okalanga okunima odiatisanga esalo kyaki dinavo tufo kwele kweto vonzambi ozolawo bosi tukuza vutukidiaka muna lumingu lutakwiza vavantia nsanda muna kimvuka kya malongi makikongo muna Facebook muna YouTube Kikongo Talk Show mwa muna tulutilanga kanti emoko ketu tuvwandilanga vana nsanda uno ovava watu tamokena van nsanda twini na idinavo yoyo lutomasala fiaukili yoyo Ketu yangani kawa uko iwao bongele meso mwene isibuli matu umwidi ikonzo dienu Keno luvovanga bo kongo diafwa Keno luvovanga bo kongo diafwa Bizatala kwenwe Eyala kuru bizatala kwenwe Ekulungi mikansi kongo diatungwa Keno luvovanga bo kongo diafwa Keno luvovanga bo kongo diafwa Bizatala kwenwe Eyala kuru bizatala kwenwe Ekulungi mikansi kongo diatungwa Pipa narra uma história que tá gravando na minha memória. A África foi sempre linda, o nosso berço da humanidade. Havia muito renato, havia muita felicidade. Vivíamos dentro da lei, Palu do reino do Congo, Ninha Lukeni era o rei. Habitava em Banda Congo, em companhia do outro rei. Pode chamar de Todila, se esquecendo uma máquina vida. Nos chama de Yalangu, carrego o Culumbimbi, essa imagem me identifica. Banda Congo, a minha terra, a minha mãe, o meu coração. Olha que nos fala mal, peço liberta da maldição. Origem de todos para Congo, como diz o velho ditado, do malogrado de talento. Eu irei devoltar, mas a questão é de esperar. Eu sou filho do Quimba, falo do Mwanza até Ebela. Olhos que vêm deste Congo, tu entrava na tenda Congo, Lovana Sanda, o Mono e Fuanda. Luizá em Panguizeto, eu tô onso, Tatuque Congo. Tala é de Inculuqueto que ainda em Sangu, como Zabimba. E Mwana Congo, Caleguese, Songengangu e este Inculuquiaco. Arrima do Cojojola, arrima do Cojojola. Sou pai do Emerson King. Keno luvovanga bo kongo diafwa Keno luvovanga bo kongo diafwa Bizatala kwenwe
jafa bizatala kwenwe eyala kulu izatala kwenwe ekulumbimbika nsikongo lyatumba. Vocês que dizem que Congo morreu, vocês que dizem que Congo morreu, venha conhecer o patrimônio, venha conhecer o Culumbimbi em Banza onde está.